muri ano masaha hategerejwe abacanshuro cyangwa bashobora no kuba bahageze barwanaga n'umutwe wa M23 bagiye kwinjira mu Rwanda kugira ngo bashobore gusubizwa iwabo. Muri aka kanya rero turi kumwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo uri ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo. Jean Pierre, wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza Bona, ngira ngo tubanze duhumurize abo wari umaze kubwira ko abacanshuro bagiye kwinjira mu Rwanda. Ntabwo bahinjira barwana, ahubwo barinjira bamanitse amaboko, barahahungiye kugira ngo bahanyure basubira mu bihugu byabo. Ntabwo turamenya neza umubare, ariko amakuru twahawe n'inzego zizewe nuko bari bunyure kuri uyu mupaka nyine wa La Corniche, bari Goma, aho ingabo za M23 zari zaragose uriya mujyi. Babanje rero gusubiza intwaro baziha umuryango w'abibumbye. Ubu rero naha turi, ariko mbere yuko mpagera cyubahiro hano kuri umupaka hari izindi mpinduka zibaye. Wenda nk'uko bireba mu bitugu byanjye, hari abantu bakomeje kwinjira mu Rwanda. Abo ni abakozi b'umuryango w'abibumbye, cyane cyane ababanki y'isi. Abinjiye mu kanya gashize, hari ababanki y'isi, hari umuryango w'abibumbye muri rusange. Wenda umuntu abitandukanije uko nguko bari 40, ariko hagiye hinjiramo n'abandi baturage, nibo bakomeje kwakirwa ahangaha. Ariko ubu tuvugana hari abandi ndimo mbona bo noneho bambuka bagigoma. Abo ni abaturage b'Igoma bari barahungiye hano mu Rwanda, bamwe bari mu miryango yabakiriye, ariko tuzi ko hari n'abandi bari mu nkambi. Ndi kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda. Ngira ngo umuvugizi wungirije, turi hano ku mupaka, hari abantu tubonye bagiye gusubira muri Kongo. Bari abantu bigenze bite? Bari hehe? Nibo babyishakiye? Byagenze bite? Abo ubona hano wiriwe abo ubona hano ni abari barahungiye hirya no hino mu miryango, inshuti n'abavandimwe. Ejo bumvise hari agahenge, uyu munsi basaba gutaha, ariko ubu tuvugana nakubwira ko hari n'abari mu nkambi. Ndumva ejo twarabiganiriyeho, barenze 100 nabo ejo nimugoroba, uyu munsi mu gitondo nabo basabye gutaha. Ubu ni ukuvuga ko urabona inkambi iri mu rugerero, twebwe turi hano ku mupaka dutegereje uburyo babazana, kuko harimo akarere, harimo intambwe nyinshi, ni urugendo rurerure. Nibagera hano nabo ubwo barataha. Ntabwo rero ni abantu basabye gusubira iwabo. Muzi umubare wabo? Nibo ba mbere basubiye? Abangabo nibo tubonye none, kuko bagiye baturuka hirya no hino nk'uko bikubwiye mu kanya. Ubwo nibasohoka turamenya umubare wabo. Buriya bagiye guca hehe ko mbona binjiye mu binjana basohoka? Tumenya basohoka, ntabwo ari ugupfa gusohoka nubwo no kwinjira. Hari abantu benshi bagiye binjira batejeza amakashi. Noneho abo ngabo bo mu nkambi bo tubabwira barayingayinga 100. Hanyuma Alain, twakomeje kubwira abantu ku makuru twizeye ko hari abacanshuro bari buhunge banyuze mu Rwanda mbere ko bagera mu bihugu byabo. Bo hari icyo mwabatubwiraho? Ibyo uvuze niyo makuru hari abacanshuro basabye gutaha. Ubwo nabo bashyize imbunda hasi, bafite uko baganiriye n'abari kugenzura hakurya y'umupaka. Ubwo byanze bikunze ntabwo baca mu Rwanda, guverinoma zabo ko baturuka zitavuganye na guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo bahabwe inzira babashe gusubira iwabo. Nk'uko ejo abanyamakuru benshi bakunze kubibaza, bavuga batari ko ni gute abantu bari hariya nk'abo ngabo abacanshuro barabujijwe ku rwego rw'isi, ni gute u Rwanda rubemerera inzira yo gutaha ntacyo rubabajije. Ariko nk'uko twabivuze, hari amasezerano mpuzamahanga twasinye, hari n'umuco uranga abanyarwanda wo kubanza kwakira uri mu kaga, ibindi bikazasuzumwa. Hari amategeko yemera yuko igihugu nk'u Rwanda cyakira abacanshuro barwaniye ku mpamvu z'umupaka warwo, kandi bikaba bishobora no kugira ingaruka ku Rwanda kwemera kwakira abantu no kuhanyura gusa. Ibyo bintu mwabisobanura mute abanyarwanda? Ubundi amategeko mpuzamahanga anabuza ako kazi k'ubucanshuro. Tugiye nko mu mahame y'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika bavuga yuko bibujijwe, ndetse n'igihugu cyamenya ko hari abacanshuro kigomba kubivuga, kikabitangaza mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika, ndetse bakanabivuga mu muryango w'abibumbye. Ayo ni amategeko, birabujijwe. Ariko uyu munsi niba aho barwanaga, uwo barwanaga nawe yafashe icyemezo cyo kuvuga bati aba bantu tubarekure, ubwo biba byajemo na diplomasi. Ntabwo tubona impamvu twebwe u Rwanda ntitwarwanye nabo twabima inzira yo gutaha. Niba igihugu cyabo gifite uko cyabiganiriye, nabo hakurya gifite uko cyabiganiriye n'u Rwanda, ni uzi ko ari igihugu cy'i Burayi, ni igihugu cy'umuryango wunze ubumwe bw'i Burayi. Buri gihe iyo hari ibiganiro, ahari ubushake, ibisubizo ntabwo bibura. Twabonye ko u Rwanda rwacumbikiye, ntabwo ari no gucumbikira, bakira impunzi z'abasirikare bafite aho bashyizwe. Twari abasuye abanyamakuru
twabonye abandi banyamahanga bahunga banyuze hano, ab'umuryango w'abibumbye twagiye tubona uko bagiye bafashwa. Abo bacanshuro murabashyira? Abacanshuro baranyura hano, bisi mwazibonye zirabategereje, bagana i Kigali ku kibuga cy'indege bagenda iwabo. Abantu babatera mu bakavuga ati abacanshuro aho banyuze hose murabigenza mute? Oya, umuco sinzi ko ari umunyarwanda atinyuka kubikora, mu muco wacu ibyo ntibibamo, yewe no bashumuriza ngo batera mu ntibabikora. Baraba barinzwe cyane? Ntabwo ari ngombwa ko barindwa cyane kuko umutekano urahari, bararindwa. Nk'umucanshuro wamenya afite iki? Kwinjira se watuma yinjira n'iki? Ari mukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma, murakoze cyane. Rero bona icyo nakubwira, turacyaraha ku mupaka. Iyo niyo nkuru navuga ibinyamakuru byose bitegereje. Hano hari abanyamakuru benshi baba mu Rwanda, mu karere na mpuzamahanga. Iyo nkuru y'abacanshuro niyo bategereje, kuko nkuko mubizi hari abacanshuro nkuko raporo zibigaragaza barenga 600, hari abavuga 2000 bafashaga leta ya Kongo kurwana n'abaturage bayo M23. Icyo navuga gitangaje, kuba abo bacanshuro bararwanaga bashaka kuvanaho M23 ngo bayitsembe, leta ya Kongo yavuga ko ishaka gukomeza ivanaho ubutegetsi hano mu Rwanda. Byumvikana ko nabo bacanshuro ubwo nabo bari muri uwo mugambi. Kuba rero u Rwanda ruhindukiye rukavuga ati turabemereye muhanyure mwambuke, nabyo n'ubundi budasa. Nubwo umuvugizi wungirije wa guverinoma avuga ati n'ubundi abacanshuro ntibemewe haba mu mategeko, amategeko mpuzamahanga, ariko aravuga ati hari akazi ka diplomasi kabaye. Ngira ngo rero ibi nabyo ni ugutanga abagabo, ni ukwereka isi yuko u Rwanda rufite icyo rushobora gutanga mu ruhando mpuzamahanga mu gukemura ikibazo cya Kongo, n'abandi bagiye babyishoramo. Wenda twizere yuko hari n'isomo baba bavanamo, kugira ngo wenda mu bihe bizaza tuzabone itandukaniro. Ndumva nabashimira. Urakoze cyane Jean Pierre. Ubwo turasubira mu makuru yacu ataha, niba baramuka bahageze uri buze kubitubwira. Reka amakuru yacu tuyahere i Rubavu, aho abanyekongo bari bahungiye mu Rwanda bahunze intambara yari ishyamiranyije ingabo za leta n'umutwe wa M23, ubu batangiye gusubira mu gihugu cyabo mu bikorwa byabo rusange, nyuma yuko uyu mutwe wa M23 utangaje bidasubirwaho ko bamaze gufata umujyi wa Goma. Hagati aho ngaho i Rubavu naho hategerejwe abacanshuro barwanaga n'uyu mutwe bagiye guca mu Rwanda kugira ngo basubizwe mu bihugu byabo, bakaba bamanitse amaboko. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije akaba yatangaje ko abacanshuro banyura mu Rwanda ndetse n'uburyo aba bakongomani bari guhunguka bari gufashwa. Abo ubona hano ni abari barahungiye hirya no hino mu miryango, inshuti n'abavandimwe. Ejo bumvise hari agahenge, uyu munsi basaba gutaha, ariko ubu tuvugana nakubwira ko hari n'abari mu nkambi, ndumva ejo twarabiganiriyeho, barenze 100 nabo ejo nimugoroba, uyu munsi mu gitondo nabo basabye gutaha. Ubu ni ukuvuga ko urabona inkambi iri mu rugerero, twebwe turi hano ku mupaka dutegereje uburyo babazana, kuko harimo akarere, harimo intambwe nyinshi, ni urugendo rurerure. Nibagera hano nabo ubwo barataha. Ntabwo rero ni abantu basabye gusubira iwabo. Muzi umubare wabo nibo ba mbere basubiye? Abangabo nibo tubonye noneho, kuko bajya baturuka hirya no hino nk'uko bikubwiye mu kanya. Ubwo nibasohoka turamenya umubare wabo. Buriya bagiye guca hehe ko mbona binje mu basohoka? Ntabwo ari ugupfa gusohoka, nubwo no kwinjira hari abantu benshi bagiye binjira batejeza amakashi. Noneho abo ngabo bo mu nkambi bo tubabwira barayingayinga 100. Hanyuma Alain, twakomeje kubwira abantu ku makuru twizeye ko hari abacanshuro bari buhunge banyuze mu Rwanda mbere ko bagera mu bihugu byabo. Hari icyo mwabatubwiraho? Ibyo uvuze niyo makuru hari abacanshuro basabye gutaha. Ubu nabo bashyize imbunda hasi, bafite uko baganiriye n'abari kugenzura hakurya y'umupaka. Ubwo byanze bikunze ntabwo baca mu Rwanda, guverinoma zabo zaho ko baturuka zitavuganye na guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo bahabwe inzira babashe gusubira iwabo. Nk'uko ejo abanyamakuru benshi bakunze kubibaza, bavuga batari ko ni gute abantu bari hariya nk'abo ngabo abacanshuro barabujijwe ku rwego rw'isi, ni gute u Rwanda rubemerera inzira yo gutaha ntacyo rubabajije. Ariko nk'uko twabivuze, hari amasezerano mpuzamahanga twasinye, hari n'umuco uranga abanyarwanda wo kubanza kwakira uri mu kaga, ibindi bikazasuzumwa. Hari amategeko yemera yuko igihugu nk'u Rwanda cyakira abacanshuro barwaniye ku mpamvu z'umupaka warwo, kandi bikaba bishobora no kugira ingaruka ku Rwanda kwemera kwakira abantu no kuhanyura gusa. Ibyo bintu mwabisobanura mute abanyarwanda? Ubundi amategeko mpuzamahanga anabuza ako kazi k'ubucanshuro.
tugiye nko mu mahame y'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika bavuga yuko bibujijwe ndetse n'igihugu cyayabona cyamenya ko hari abacanshuro kigomba kubivuga kikabitangaza mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika ndetse bakanabivuga mu muryango w'abibumbye. Ayo ni amategeko, birabujijwe. Ariko uyu munsi niba aho barwanaga uwo barwanaga nawe afashe icyemezo cyo kuvuga bati aba bantu tubarekure, ubwo biba byajemo na diplomasi. Ntabwo tubona impamvu twebwe u Rwanda ntitwarwanye nabo twabima inzira yo gutaha. Niba igihugu cyabo gifite uko cyabiganiriye n'abo hakurya gifite uko cyabiganiriye n'u Rwanda, ni uzi ko ni igihugu cy'i Burayi, ni igihugu cy'umuryango wunze ubumwe bw'i Burayi. Buri gihe iyo hari ibiganiro, ahari ubushake, ibisubizo ntabwo bigura. Twabonye ko u Rwanda rwacumbikiye, ntabwo ari no gucumbikira, bakira impunzi z'abasirikare bafite aho bashyizwe. Twarabasuye abanyamakuru, twabonye abandi banyamahanga bahunga banyuze hano, ab'umuryango w'abibumbye twagiye tubona uko bagiye bafashwa. Abo bacanshuro murabashyira? Abacanshuro baranyura hano, bisi mwazibonye zirabategereje, bagana i Kigali ku kibuga cy'indege bagenda iwabo. Abantu babateramwe bakavuga ati abacanshuro aho banyuze hose murabigenza mute? Umuco sinzi ko ari umunyarwanda atinyuka kubikora, mu muco wacu ibyo ntibibamo. yewe n'abashumburiza ngo abateramwe ntibabikora. Baraba barinzwe cyane? Ntabwo ari ngombwa ko barindwa cyane kuko umutekano urahari, bararindwa. Umucanshuro wamenya afite iki? Kwinjira se watuma yinjira n'iki? Nona hangayikishije ugiye nona ndakumva. Gilma. Buryo aba bakongomani bari guhunguka, bari gufashwa. Abo ubona hano ni abari barahungiye hirya no hino mu miryango, inshuti n'abavandimwe. Ejo bumvise hari agahenge, uyu munsi basaba gutaha, ariko ubu tuvugana nakubwira ko hari n'abari mu nkambi. Ndumva ejo twarabiganiriyeho, barenze 100 nabo ejo nimugoroba, uyu munsi mu gitondo nabo basabye gutaha. Ubu ni ukuvuga ko urabona inkambi iri mu rugerero, twebwe turi hano ku mupaka dutegereje uburyo babazana, kuko harimo akarere, harimo intambwe nyinshi, ni urugendo rurerure. Nibagera hano nabo ubwo barataha. Ntabwo rero ni abantu basabye gusubira iwabo. Muzi umubare wabo? Nibo ba mbere basubiye? Abangabo nibo tubonye noneho, kuko bajya baturuka hirya no hino nk'uko bikubwiye mu kanya. Ubwo nibasohoka turamenya umubare wabo. Buriya bagiye guca hehe ko mbona binjiye mu ijana basohoka? Tumenya basohoka, ntabwo ari ugupfa gusohoka nubwo no kwinjira. Hari abantu benshi bagiye binjira batejeza amakashi. Noneho abo ngabo bo mu nkambi bo tubabwira barayingayinga 100. Hanyuma Alain, twakomeje kubwira abantu ku makuru twizeye ko hari abacanshuro bari buhunge banyuze mu Rwanda mbere ko bagera mu bihugu byabo. Bo hari icyo mwabatubwiraho? Ibyo uvuze niyo makuru ahari. Hari abacanshuro basabye gutaha, ubwo nabo bashyize imbunda hasi, bafite uko baganiriye n'abari kugenzura hakurya y'umupaka. Ubwo
ubwo byanze bikunze ntabwo baca mu Rwanda guverinoma zabo ko baturuka zitavuganye na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo bahabwe inzira babashe gusubira iwabo. Nk'uko ejo abanyamakuru benshi bakunze kubibaza bavuga batari ko ndi gute abantu bari hariya nk'abo ngabo abacanshuro barabujijwe ku rwego rw'isi, ni gute u Rwanda rubemerera inzira yo gutaha nta kiro babajije. Ariko nk'uko twabivuze hari amasezerano mpuzamahanga twasinye, hari n'umuco uranga abanyarwanda wo kubanza kwakira uri mu kaga ibindi bikazasuzumwa. Hari amategeko yemera yuko igihugu nk'u Rwanda cyakira abacanshuro barwaniye ku mpamvu z'umupaka warwo, kandi bikaba bishobora no kugira ingaruka ku Rwanda kwemera kwakira abantu no kuhanyura gusa. Ibyo bintu mwabisobanura mute abanyarwanda? Ubundi amategeko mpuzamahanga anabuza ako kazi k'ubucanshuro. Tugiye nko mu mahame y'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika bavuga yuko bibujijwe, ndetse n'igihugu cyamenya ko hari abacanshuro kigomba kubivuga kikabitangaza mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika, ndetse bakanabivuga mu muryango w'abibumbye. Ayo ni amategeko birabujijwe. Ariko uyu munsi niba aho uwo barwanaga nawe yafashe icyemezo cyo kuvuga bati aba bantu tubarekure, ubwo biba byajemo na diplomasi. Ntabwo tubona impamvu twebwe u Rwanda ntitwarwanye nabo twabima inzira yo gutaha. Niba igihugu cyabo gifite uko cyabiganiriye n'abo hakurya gifite uko cyabiganiriye n'u Rwanda, ni uzi ko ni igihugu cy'i Burayi, ni igihugu cy'umuryango wunze ubumwe bw'i Burayi. Buri gihe iyo hari ibiganiro, ahari ubushake, ibisubizo ntabwo bigura. Twabonye ko u Rwanda rwacumbikiye, ntabwo ari no gucumbikira, bakira impunzi z'abasirikare, bafite aho bashyizwe. Twarabasuye abanyamakuru, twabonye abandi banyamahanga bahunga banyuze hano, ab'umuryango w'abibumbye twagiye tubona uko bagiye bafashwa. Abo bacanshuro murabashyira? Abacanshuro baranyura hano, bisi mwazibonye zirabategereje, bagana i Kigali ku kibuga cy'indege bagenda iwabo. Abantu babateramwe bakavuga ati abacanshuro aho banyuze hose murabigenza mute? Oya, umuco sinzi ko ari umunyarwanda atinyuka kubikora. Mu muco wacu ibyo ntibibamo, yewe n'abashumuriza ngo bateramwe ntibabikora. Baraba barinzwe cyane? Ntabwo ari ngombwa ko barindwa cyane kuko umutekano urahari, bararindwa. Umuntu w'umucanshuro wamenya afite iki? Oya, kwinjira se watuma yinjira n'iki?